i da kažem da ćemo sigurno pobjediti na ovim izborima. Dobro, nismo zbog toga vas upustili u program. Koristite naše vrijeme ne, za pa to je politički čisto marketing. pozdrav. Dobro, izvolite dalje. Druga stvar, ja isto radim u trafici i imam problem ako bi mogao kolega da mi pomogne. Da čujemo. Znači, mi kroz kasu ne propuštamo sve, naravno, vjerovatno je tako i u Srbiji. Gumeni bomboni ne staju i već dve noći, pošto sam ja treća smjena, koleginica dolazi sa pričom da je dosadno, da ovo, da ono. Ja radim u trafici 2 godine kod Gvozda, to je moj gazda i ako mogu da pozdravim njega i njegovu porodicu. Znači, pitanje je sljedeće. Kako on kontroliše u svojoj trafici da mu ne kradu dok on ima seksualni, jer meni se često desi, ne znam da li njemu to, ja volim u trafici da imam seksualni kontakt sa mojom, pa to je kao mogu reći jedna, eto, kurvetina tu, Branka. I to je to, je li tako? Ne, to znači drugo pitanje, da li mu se dešavalo da mu uhvate trafiku i da je premjeste. Hvala. Hvala, evo, da čujemo Gorana. Gorane, molim, ne govorim tebe, nego Goran, izvoli. Čuo sam, pa ne znam šta da kažem, kod nas u trafici je kontrola svake smene, znači nema šanse da dođe do... On je pitao može li nešto da se provuče, jer ovamo mora sve preko kase. Kod nas je baš sve preko kase ide, znači nema... Ne može da se prošvercuje ni žvakaća praktično. Ne. Nema šanse. A reći mi koliko, se radi svake smene. Nakon koliko dana se vraćaju novine i što radite sa novinama? Vraćate ih, je li? Vraćaju se novine. Vraćaju se novine. Posle koliko, nedjelju dana? Nedjelju, kako pa vi kažete? kažete? Pa sve zavisi, neke novine se vraćaju svakog dana, neke nedeljno, neke mesečno. Ima rabote, dosta. Dobro, drugo pitanje, nisi odgovorio oko premještanja trafike, koliko sam... To se nije da su... Da, jer eto, ima raznih problema, dobro, tvoj objekat je velik i ogroman i nije se moglo ni desiti, ili tako? Pa, nemoguće je to da se izvede. Da li ti je neprijatno... neprijatno... Da li imaš bolovanje ili da li dobijaš slobodne dane? Slobodne dane, da. 4 dana mesečno. Da li ti je neprijatno kad dođe dječkić, mali tinejdžerčić sa drugovima i kaže, teto, dajte mi kondome? Ne, zašto, to je nešto sasvim normalno. Pa dobro, što radiš tih 4 dana, kako ih upražnjavaš, kako ispuniš to vrijeme? Molim? Kako ispunjavaš vrijeme od ta 4 dana slobodna, što radiš čovječe, od lijepih, nagrdi me, oramice. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer, izvolite. Dobro večer pre svega. Da pozdravim Gorana. Hvala. Ne vas, ja sam Živorac. Živio sam u Svilajncu 2 godine. Da li me čujete? Da, čujemo, izvolite. Tamo je, ako se ne varam, još uvek biđa gradonačelnik. Jest. Da tako kažem. Da. E pa Gorane, 2 stvari. Sine, ako želiš napredak i stan, dođi kod Čiča Janka. Ja sam u Crnoj Gori trenutno u Kotoru. Za mene možeš da valjaš cigarete, nikako drogu i neke druge stvari. Ja dajem stan, popust i ima dosta, da tako kažem, kurvetina. S kojima bi mogla da se upoznaš, nudim ozbiljan posao. Za moje Svilajnčane, čujem da ti nije dobro u Nišu. Niš je stara naseobina koja se zvala Nais. To je još iz vremena stara Konstantina. Ali to nije za sad mlađe ljude. I druga stvar, moja žena, Branka, je Svilajnka, živjela u Svilajncu. Ja nisam iz Svilajnca, ja sam iz Renjanina. Nudim svakom ko s tom ženom izađe na kraj 200 evra. Znači samo pozdrav za mog Gorana. Hvala. Hvala, evo i sticaja okolnosti vaš zemljak. Gorane? Molim? Jeste čuli gospodina? Jesam. Imaš komentar? Pa bez komentara. Zašto bez komentara, je li on bio nešto vulgaran, prost? Živojne?
Halo? Halo? Izgubili smo vas na moment. Jeste čuli našeg gosta, jeste? Sagovornika, da. Da, sagovornika. On je iz Svilajnca, to ste čuli? Da, čuli. I kako komentarišete to? Što je on rekao za Svilajnac, da ipak ima razvojnu perspektivu, da kada se srede te infrastrukturni objekti i strana investicije će doći i bit će svima bolje tamo. Slažeš se ti? To je malo teže. To je nekada bilo, sada više ne. Znači neko ko nije upoznat sa situacijom kakva je sada, on može tako da priča. Dobro, eto, ti si ipak bolje obaviješten od svega toga. Ništa, da se vratimo ovoj ponudi koju ti imaš u ovom oglasu. Daljina je nebitna, pišeš. Gdje si kadar da odeš zbog žene lijepe? Opet to sve zavisi od daljine i kako mi vreme dozvoljava. Ali ti misliš da pođeš, ali da se vratiš nazad ponovo, a ne da pođeš i da ostaneš tamo? Pa zar je nešto danas kako može da bude sigurno da kažem ne krećem i ne vraćam se nazad? Dobro, ali kad bi... Možeš i na pola puta. Da ne troši gospođa, što bi ona potrošila ogroman novac do Svilajnca. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer. Stela sa Primorja. Izvolite. Pre svega da pozdravim Bibu i njeno dete Stefana. Da pozdravim šarmantni voditeljski par i vašeg večerašnjeg gosta. Pa ja mislim da je on nestao. On je sad trenutno nestao, jer se prekinula veza. Da. Pa da li da zovnete kasnije ili da baš kažete do kraja to što mislim? Da kažem šta mislim. Izvolite, naravno. Pre svega, mislim da ste temu promašili. Večeras je trebalo govoriti o mošnicama. Stela, ipak bolje da sačekamo našeg gosta. Da li da ipak to nije priča za nas nego za ovog gosta koji želi da se ženi i... Ovo ipak slušaju i mala djeca koja nisu još legla, tako da... Molim vas, Stela... samo minut pažnje, ja sam glumica, međutim ne radim zbog toga, jer mnoge uloge danas... Pazite, to su problemi koje morate da rešavate preko strukovnog sindikata. Nas ne interesuje... I da tulumarim glasam. Pazi, ne želimo da budemo nepristojni na dami i da prekinemo vezu. Glasam za gospodina Blagotu Mičića. Znači, to je ono što je on i očekivao. Pripadnici ljepšeg pola. Pripadnika ljepšeg pola. Pozdravljam emisiju Piramida koju vodi Branka Nevistić. Prelepa žena. O 100 kila. Stela, hvala. Hvala vam još jednom. Pozdrav za svu Crnu Goru. Bila nam je zaista...